kremu ye tan asam ye ntan nipa o sabe leadership are there to serve tie de oba na niam bi nkoye ne ye ka enkyere se ye tan na Kofi Asante wana agenda na mokwa na moso no so na ko sa okay enti kwori say no yanka ya no ntum ene na chese kroma yete ne ye dey. We need to all say it. In as much as the leadership of this city failing us, yani atimamufo no so moma yenya ye famudie enye ni wo me ne sampan ekasa na mebisa no se kopan me da mo ye sanitation efia ewo kuremu emre yen sampan ye ne den hwe niam ahodo a enti aropai Kofi Asante Ennin abre ewa Akoma FM 87.9 Akoma FM 87. Why must I not be angry after wahine abeti krom wahine anwan kasa tiesi krom enye ye ni wo enye ye fede aden edie ye gidai wo kroi we mu ye gidai Kumasi ye gidai o ye gidai. Why do we want to destroy Chese wo bia nya na adwe se o ye bibipa bi ade aboa. Look at krom 87.9 Kumasi Wira ahodo ayate anu sampa so nkofo no kra no ye do mo ka for 2 months ye ne ye betua wo mo ka but have we paid them? Have we paid them? Horace project way enye project a ye ko first ka ba bi o sika da ho European Union ama ye sika eda ho chopo na ese ye de sensitization ne workshop ni training kwa this kan kwa reje fa sika da ho. Why we still owing people? Akoma FM ama de ni panas wo ye no wanye number of worker ye ma me no ma ye kan say ye trainee wo mo na nko ma sesa ayi polythene bags papers no kwa ye say ye fa wo mo ma say ye adwuma asesa wira no eye den ada ne ye fa wo mo boys cry the monitors aye de wo mo bae no wo mo suka ye ntimi ntua wo mo ka ye ka asam no cry ye mpe no kro okroma no bia ye de ope me ni sampai di nkomo na last week